Bismillahirrahmanirrahim. Kamar pada salah ngadun budun bi bus gini segedang ni keng mata lemah bin ya angak tak lem angak ngojak korang telur ngobu aja pon kak dinto berarabu perang sami-sami si kedua terus di medan peperangan fisabilillah Allah syahid terus syahid ternyata saya syahid kanyana setong nama kila perang tak mati isangku mati panika isangku bodan perang wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahid sini kan wa man lam yamut bisayfi sapa orang se tak mati pedang cocok tak mati pedang tak mati pakun gengai mata bi ghairihi pakun mati beni polane pedang ta'addadatil asbab sebab kematian ini banyak termasuk corona sebab dia batoan pilek sebab dia iki tapi si hanya mati pakun setong wal mautu wahid mati di setong tak dingin lagi sebab bila mati ya mati leres lagi engki lega di tobar arabu perang terus mati syahid ternyata akan jan si mati syahid bag abid ge lanjang umur ding oning pas padang ning dalam mempeh sanla pada sobung umur si kedua banika setong na mati syahid setong na tak mati syahid kak dito ternyata bah padang ka kanjana kak dito tekian swargana si tak mati syahid matur ka kanjeng nabi mak corak bek nyelente ke badaan ni abak remeh bose mati syahid ternyata mandaan ben se tak mati syahid napa dawuh kanjeng nabi arwah se tak mati syahid bak lanjangan geng bejeng ibadah dadi swargane tegi ya mangkan Sayyidina Ali ada bu angok melia lanjang umur geng bejeng ibadah sambian darta hajat angok lanjang umur tapi bejeng ibadah amin makin niki malam sanga ketok palu belum masih okay. Bah ribarin gerwa saya kocak malam tanggal 15 bulan Syakban gerwa pengajuan proposal sampai saat ini ketok palu belum kapan ketok palu malam Lailatul Qadar mangane kocak Lailatul Qadar al-qadar kayak itu qadri kan itu artinya malam mulia qadri kayak itu ai lailatul takdir penentuan takdir selama setahun senengale dadi panjenengan didoaki kabeh derlanjang umur sehat bejeng ibadah lancar rezekina tetap iman dan Islam udah selesai ya bola mi pah mustajab malam sanga sedia deh deki pah ketok palu malam selekor bak malam berempah kau pada tak tahu jak malam apa ketok palu lancang umur renggarang jambaka ulen duan muslim si ya ini kan kau satu ya pada teromi lagi magi muslim bon lanjut ki tetih ngereng muslimat ODI mon muslimat itu tahu sa ODI jet lah oh bonsanya mempengajian panika bojungan reng bebini wani katimbang lelaki suruh seragam ya alhamdulillah numpak pikep deti terasa numpak Alphard deti mon lagi andim malah udah kepi pangot cair kan sape pokok itu habis zaman lagi mobil ini enten terus lagi istiqomah lagi bu sehat kan bu tetapi
pimpinan muslimat ranting ini anak jabang oh di terus laintar mudah ibu laintar nah aja ongkos pick up ning 5.000 berapa ware gratis deh ring serongkir gratis siapa bos Pak Musa iya ini ke fan gula nih bongguan gula mau pengajian man kaman pekun berderiak bongguan pekampun boder di sana pemian bon di natana merah soroki ari apal gula keroma sekor wah bodoh pimpin ada mana Pak Musa iki guru wah kok jompok ari ya nabuan ini kabon benting syuting nah fan berat ya wah kan boleh kon pengajian itu sebenarnya Pak Kun lebeder itu lah seragam gini kabon cetak tuh salen aja ya saya udah kan tak yang kui malol daripada masuk surga kepi daripada sehat panjang umur pon lanjut tetigering dan gula banajunan gak ditong karena pacet para rabu perintis Nahdlatul Ulama neka benim orang kung tangkung perintana dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan oh siapa ki aragua ki Syekhana Khalil lucok dari santren wali apa boleh giain terempian tutup saya santren Syekhana Khalil wali bakul kiasat santren nah Ki Zaini Mun'ib Nurul Jadid Peton Purwolinggo santren nah Ki Hasan Genggong nggak dinto saben malam merabui Kanjeng Nabi hun gula mian kan tomba absaab kan dia tak usah ke Syekhona Khalil santren nagi Hasan Genggong wali pasera Ki Hosnan beringin Ki Simino kali kajar kan santren oh Ki Abbas Banyuwangi sekun nyantre jabota selepan telok mare Pak wali Pak telok gara-gara terakhir taslimna raja'ah mole yarji'u mulia irji le mule irji le mule waduh bu bapak apa mole le mole adem Pak Arya saya hona debu Gus Bahak guru waktona kajian turos Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Benggalan kak dinto Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Benggalan binabi mau stalken je pun kut sekut sini enggak mun marena malaikat mungkar nakir banyak tanya kebelah wah ada ente ketua rombongan ente kok bedede ieun tak bebe saya malaikat daripada ia mau biajak tengok tiaki mes jala bola tak pelempuk ya tak lempuk Allah ni kepada Rabu semakon Syekhona Muhammad Khalil sehingga terakhir tasbihna bentong kata kias semakon Ki Hasyim Asy'ari Jombang tahu sama tor Ki Hasyim Asy'ari kan putrana Abdul Wahid Hasyim sawas abad Gus Dur nikah sebelum wafat apa seta ambu petong tahun pembian sebulan geburu duja oleh dua hari Pak Ngotan alhamdulillah lek orang bulu lekorare kok
Padahal jaipun Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari sarana Sahih Bukhari kak dinto disebut annatawanni annatamanniya zawali Ramadan minal kabair. Rep ngarep Ramadan terus dulia tada nika dosa raja. Duh ngitek. Dosa raja mamian ajora geng bahasan dulu rep ngarep terus dulia mare bahasaan dosa raja. Mun guna syukur alhamdulillah paringe kuat apa seminggu bagus keng mun sedekah alhamdulillah lah korang lah gula sampai ano ning gantoy simpen ban gula screenshot iki enten pesto ban nyaman ke tapa halamna deringi tek ke gula mak batu sarahat jaan gula mak gawat ketap rejaan gula engki ngitek gula orang gula pada sekut kia jak gelak baan buk ya sampai foto ben kok kata apa al jawahirul lu'lu'iyah fi syarhil arba'in an-nawawiyah karangna Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif al-Jurdani kak dito para Rabu ning halaman foto ben gula sengak senyambiyo mak nyari lakko halaman 135 nukilah an Ibni Hajarin anna tamanniya zawali Ramadan minal kabair ruga-buruh berharap Ramadan segera sirna itu adalah dosa besar. Anapa? Seakan-akan jaipun ning kitab kento budon dil ibadah becik seibadah nah bocor nguncang kok ben puk Caan dosa monondu. Ambu yang boy jadi. Sasaran boleh apa? Apa? Saking tak bejo. Mi bisa yo. Lu gelu. Tapi tak bejo. Tapi apa sah? Ton lo conongku. Mekar pegelurah. Bada boleh si lucu boleh. Bi boleh dari ibu tu kan tu. Kok kojat motuan, tembak moto cewek. Ya, mano. Kon tak tahu neng lah. Bi boleh foto kan tu. Napa? Perangagin. Ning takrirus. Ning at-takriratus sadidah. Kak dintoy sabudekin gule locok nyongok dari urutan-urutan solat sunnah si genteng urutna sekoncurna rajaan banyak orang karang jembakah kok benili muwali make Roma banyak orang pakun karang jembakah beda apa jeng isya keng tak solat sunnat ba'diyatal isya langsung tarawih padahal gendengan rajaan genjerna solat ba'diyatal isya temang tarawih. Bang iya kok bada banyak bani bada lebih biasa mari pejang isya pas maririt wiridan imam salat ba'diyatal isya mak mau manang tenang curngon-curan sering suruh ngaji tak ngaji apa jak gun sulam apa jak gun sabina kelakon kada jadi ya dar makel aja ya mangun jengkok mbah gun pengajian merah gun agenda menon nih pengajian nyaman con manggana bejeng puasa zakat tinggi haji kak disekoca arkan apa arkan deh rukun apa rukun deh tiang apa tiang cangke tidak ring cangke saling menguatkan elan setong burdu
Mangkana Gusti Kanjeng Nabi pernah irabui sareng sahabat matur sepunika, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Hadis sahih. Katipona apa pendapat ajunan Nabi minabi abdina gak dito apa jang lima betok apa asah bulan Ramadan seekakan barang halal barang haram jauhin abdina tak nambah ibadah boleh Nabi pasagun apa janggun kop cokop ginikah qobliyah ba'diyah punten jadi lah ada iyalah iyalah tebang tak apa aja maruk nggak boleh apa asa kaptin kop cokop Ramadan tak benambai boleh tak Senin Kamis tak Yamil Bid punten apa boleh pas dalam meter tahun punten keng abdin kan kayak itu bak masuk surga abdin qala na'am iya masuk sahih hadis je teti diri kak dito boleh banjir dengan cangke gini kejaga baja ngajaga tina kita hosok kak buk tina abajang tak hosok lebih bagus tempang hosok kita abajang lah jadi isangku apa ikeba ya pak babada ke muslim hosok kita abajang bodoh andi keyakinan korla sampung ban Allah engak Allah tos abajang bodoh jadi nyaman hosok kita abajang ya sekocak iling roh ingat deh lemari apa jangan tapi abini jadi mah pada orang bah ngandung oleh bluetooth serit langsung ngandung habis ada usaha kebodong ini kebodong kita detik ini kan ada bluetooth ada serit ada tapi apa tak baca teti hosok tak baca Allah jak kon lakonin ngok apa jeng keng tak hosok terima kok mak bisa ya pada kerang jembak kayak Nurul Islam bila lebagi na ujian sebutuh nora ujian sepenter nora ujian sepenter oleh reward penghargaan napa bintang belajar bintang kelas si butuh sepenting orang ke kelas apa jang sini kaki bila ada depan waktu na sehosok apa jang oleh penghargaan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un sedahosok sepenting le menggugurkan kewajiban tanoro jadi pada masuk ya laku ya korja wa matu wa minta ngetek kian swargana tak bisa saja mangkan renggarang jembakah senau seduaki sarang kiai masuk swarga asarang Kanjeng Nabi celok tak kira bareng biar mengucap amin tak bisa saja benar muka masuk swarga asarang Kanjeng Nabi amin tak bisa mak tadi swarga jaya bodi tas pangkung bodi bebe hari jadi ningkarang jembat kalau lain kenangan hari ya lah entek kan lah pak tadi suarga hari tak bangkung mana saya bawa lesehan bener apa lerpo apa lain mana saya tak melo pakai tak ada lu bener boh ayat kan jelas ke apa ayatnya wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin kan jelas ke gua mun orang taat ke Allah taat ke Rasul
bakal pabolong aban Allah areng bareng sareng orang selemari beri nikmat sareng Allah swarga para nabi syuhada siddiqin salihin olah tining hasiatus sawi bareng madabuna walaisal muradu bil ma'iyah al ittihada fid darajah wala mutlaqul ishtirak fi dukhulil jannah seekota areng bareng ria beni pasetong derajat beni bahareng bareng masuk surga beni anapa ibadana tak pada Nabi Muhammad ibadah pada nadala bara sokona bara gara-gara salat hatta tawarramat qadama anapa mak bara ayo tojong lancung mon gula panembian surat favorit kulhu timun maja surat ikhlas pas sampai bara guru apa nih geng bola apa jang geng tak pelecok bener masuk surga apa orang tak bisa makanya sampai beda debu sebenarnya sambin menareng bareng kiai tahu saya kan nabi kan nareng bareng kiai agak tonjang golang pas sekamar tak bisa medek rumah gitu aja ambian bolong ban kiram dan asaran gelia sih suara kena bareng sekamar ambian beri bidadari tod dosa nerma bidadarin neng meron tak nyaman gitu nyari kamar lah masuk akal gini bagus banget jadi saya debu saya kalau masuk surga ndak mau sama Mbah Mun ndak mau tak nyaman coy gua mau kadang-kadang Mbah Mun swarga tak nyaman lain kamar we kok ini makin mabon bidadari dapur kompor ibu remaja ya jauh dari kiai tak langkong gak dinto apa ki nganggu ya kayak itu bawa asa ngojak boleh bah areng bareng Kanjeng Nabi John tak dinggulim apa ada bener niki wajah Abu Nagus Baha boleh Kimaimun Zubair kan tuh pernah debu sini kan kok nih serha kau orang disemon masuk surga itu apa kan di surga dia deeren kan sepengeteron itu apa saya ketero keluar pada saya ketero keluar ring disa tak pati tahu kejajan nih gula tak bengal dan menentang bulan Kimaimun saya debu alim dia alim jadi ring disa tak pati tahu kejajan tetimian mon beda jajan pan mapan guru sambil nyungo pakai letak saya hah wah kun letutul malah hah sebenap ngakan tutul warga bagun tutul tak lebur ya hah Habib Jamal boleh Habib Jamal sandrena Habib Omar ajareta bulan kori bawa dari masuk surga ajareta akhir jadi kan terus soto ding terus soto yuk ding lerah ding terus apa bener ST ding pedis kan Habib coba jongo ning YouTube ada Habib Jamal pahada bu pedis colon paharoko jadi motor teroji Samsu ding yang wah nyari apa ya tanem usahakan neraka itu iya kan ini surga ada apa ambui saya rokok Naga tak ding dikit. Kama apa juga modas apa nyari alaku burung siti ngeting Allah berkah sehari tak minum sekali
Allah. Dadi panjenengan kadito para Rabu ngereng jaga arkan ngene rukun gitu. Tiang agak dinto. Nggih, modal muga tersekena, modal muga terkokoah sehingga kau leban ajunan ku laku dipersilahkan masuk surga lebat bang labang royan. Amin. Ya dinarek nabang. Takau wae gua. Ya dinarek. Angocak demak ben. Sesagi. Tore bombong pasaan di kampung tatemo tahun dedeng pekun pada teh temu gigi iki bajeng mangken terawihan dejak beka aja ngaji jaga aja make kuning sejus jaga aja sare canggolang yan mon bulan puasa tak hatam pagi kun sekalian canggolang pesanta mon parlo sare hatam jaga kun ngebadah siapa ke kota habis saja ya kan kurang bodoh ya apa mangkan NU kak dito para Rabu penter ekiaina eceng panceng berema orang-orang selebur maca Quran sebab menirot torot tak maca sakad di budina pelebur ke Yasin arama setong alasana Yasin kolbul Quran atena Quran dua pelebur ke Yasin tak mati lanceng cocok jet jadi dia dulu sepenting baca Quran mentak sini kita mata yang diri saking cinta ke Yasin makin malam Jumat ada Jumat Yasin ukur ada kafidah ada lanceng geluh oke jadi makin gak ditoi panceng pada tadarus tadi pada tadarus karena orang ibadah ini kudu jeng panceng maki masjid cari kudu panceng dia amak muraki masjid tapi semun lus masjid nih kak awak gun nih pamatura roh muslimin musliman bila sih amak mama ganjaran epon petolekor derajat tapi saja oh mbak beri kopi sama mau punya dia beri ring-guring boleh mungkunya oleh hukum sunnah kamu mangkige bugiyatul mustarsyidin belum nemu yajuzu lil qayyim bal yundabu ayyaf ala ma yu'tadu lil masjidi min qahwatin aw dukhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tad qablu idza zada ala imaratihi congok mun tau maca oleh eka andi pengurus takmir masjid bahkan sunnah maka luar akasa masjid nyediaki kopi nyediaki omro-oman otak besar lain yang keduanya keren si makan jang agak orang si asolat tak berjamaah ke masjid walaupun keputusan itu tidak biasa sebelumnya tapi dengan catatan bila nambahi kemakmuran masjid mon kun ye no kopi no manolol lah mari nginom boleh gula dicompok mau tak berjaya jembian dicompok gula wanika asal makmum ning sesop sebu aja dia ki para duka tahun duri itu semakin alhamdulillah ampun 300 minabi Ramadan sampai 500 mau tak berjaya ke rumah misang gue yang pepesan kosong jadi kan apa mau tak berjaya dari macam asal bi gula bisa nikah ini lagi kitab bi gula sengaji ya kitab tore bagian masyarakat boleh moro ke TV jadi risiko manggila deting pengajian kol telok ngorok bagun iro teroban boleh pak pembian ngonceng gula abid ki beda panah jangan gula ya masalah ada dia jauh dengan sambian ni kantor norok prosedur jaring norok prosedur dak napa nah kita melihat ki kopi sedia kiman gula du termos luar bendring guring oh punya wak punya senoro dibudi nah elang makin kopi na bendring guring elang letak ijab gini kah lebur ka ngaci wak
Nah, sedih mangken ni kabi gula iki beri pengajian mangken ni kabarpan gula morok tambihul mughtarin beri pengajian mari senika salat duha mari salat duha khusus bulan Ramadan muqaddaman galak sejusane ba lebur ngak Mekah duhur morok pole gula tambihul ghafilin ngaji boleh apa senika teman-teman lah pada asar malam Jumat pada istighosah mun khusus secara pribadi sibak mak semak ben malam kemarin gue lagi mimpin istighosah kalau 12 kemarin tanggal 20 ada budi yu maki ban gula sampai orang sebu sebentar mentar aja nyongo mekeng gun pepesan kosong jadi mun sampean nyongo antar ka jompo bila malam Jumat melarat si parkir diri di jempol punya orang ampun istighosah nah apa sih baca rotib Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Penggalan gula oleh ijazah dari Rang Usman iki baca kan gula esena solawat wacak bila sih maca solawat malam Jumat kan suruh banyak maca solawat yang pas ning story WA wah telur banyak metu pakun bab jiriya menon bab lun-pulun menon debu di tanggal 2 lobi gula ikut tuakin ngireng norong mulai pada giamun lain mulu pak wah ada Lailatul Qadar pak kudu gulu sampean pak ni kecacang Lailatul Qadar iko tapi ngerok iko pentah melon kok tu pada gerakan boleh cocok ke pak kelebun ki buru-buru pada bu mun tak gagas ingat apa ni kau masih sabar ikan to wah malarat para rabu sepo ngani kamu nduka boleh tak kira terima pun dia sih tua gelulah usah tering ambil sekutak salbut ustad dan di rokok bak mapan tak pamelo jawaban moren tak beri terkop ustad malah bola bagi absen salbut Durrahman dah masuk lemah ngarek Bu Maidah tak masuk lemah rakora bila jadi pak norok ujian ngidah angkana man tada wah ngak nikah pen ngoweninnya tidak pakai sukun nih lembah gula anggota pengajian belum kerja kata lo asli aja ini lihat pen ngowen pakai kata lo kojok ring Nabi Nuh lembah sepen ngopene kaum sangat ngatos 50 tahun oleh separau gun falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama sangat atau 50 tahun oleh sabarao ya lo banyak ya api datum yang ingin ngaki ke gula sampai syuting hari ya ini Nabi Nuh bunten kelambine pakai tas nih kan sampai daki ke kopeng tidak ingin ngaki jat mulam bawa mau mangkene ngau beras kapi lebur ke pengajian alhamdulillah terbarokah terbarokah ini dina gulungan bah ngala asteng ngak lambok do emak dina gulu jak bah mikir ikhlas wah di mikir jadi malu sepenting ngaji do mak mikir ikhlas sedekah mikir ikhlas bila saya sedekah mayu kau ikhlas sebanja beni da iya bakul ada iya bener dina jangan mikir mondore syiar nih kak syiar mun lembak kan tak ngitak iki mun lembak tak ngitak Zunnun al-Misri Sufyan al-Thawri mun bada pemerintah baja morok ambu pak meleta itu mojak morok lambok tak ngitak yu ring lambok jad pecing morok kakapi mun mangken kan syiar ngak nika kutu wadang anapa karena maksudnya telejek bunyan teti mangken pengajian di mana-mana anapa karena penyakit banyak teti mon tak pati etik suntik banyak nikah mangken nikah rosak kebodohan bener nyari aki cara setelah lebur ke pengajian masjid sebenarnya ya nyari aki cara mangken mongkon di kota-kota bodo masjid bodo kulkasah minuman gratis pembejaan si asal tak apa jeng masalah timbang meleng apa jeng wah aja bawa kulkas je bagus dua dukung gula
Pak bodoh boleh etalase, pak bodoh tulis nah. Jemaah sholat boleh mengambil dan boleh mengisi. Napa? Nase. Banyak mungkin kan nih kan. Gogo. Semakin takjil nih kan. Bukaan iftar. Ning masjid banyak mon. Monetisa. Nyari aing tak nemu. Menara pah ngucap duja aing isi dia oke kok. Ijere kepiru. Jadi boleh senang. Ini kenapa nih pustu nih kaki. Boleh des. Lihat le barokah kenengi deh pak. Nggak makin. Obah barokah apa nih? Kenapa? Karena itu orang yang salah kok kebagusan. Alhamdulillah. Ini kawan galebun santre. Ya, yang wahibri sulam ya tak kata. S2 jadi Sulamut Taufik Safidatun Najah. S2 jadi. S2 ambian mun lah hebat Sulamut Taufik Safinatun Najah gagah. Apa? Sengarang Sulamut Taufik guru apa Arabu wo. Wali naur. Guru saya nyarain Sulamut Taufik lamba berban seda sini kan. Bedereng nal gini. La ilaha illallah. Lagu leub sini kalau pakai odi boleh. Arab apa? Memang la ilaha illallah. Apa tu cun? Kinal kini ajunan bolan la seta. Lah, cetal gini rogi pun. Bah mak sini enggak? La ilaha illallah jadi kan kok ada king engkau sehari ya salawat 15.000 istighfar 15.000 la ilaha illallah 15.000 mun ban kita atau maca iku salah boleh gitu Allah mun samangken 15.000 pese benih dikir pas 15.000 mau nambah dikir 15.000 sini kemain nih kan ya rodbun bidikrillah bibir dicat becah gara-gara dikir kau Allah terutama bulan Ramadan banyak ya TikTok rambu geluh jauhku ya buang aplikasi jadi TikTok lu buang geluh mau temu bulan sabar gimana boleh ya gelah kok kira kan lo cuma lo ya buang mon Facebook ki bag pendenan mon TikTok coba joget menon lah mon Facebook ki ben banyak ring morok tegi banyak morok ki grup-grup banyak morok ki ngi ke mon TikTok banyak anda tak tahu ya saya temu dari mana buang mau temu bulan saban cok make ceramah si ceramah kadang bebini tak kodungan suaran tepak ketang suara mak terleterong gudang kok tunggu benyambian coba di TikTok paketik musleh adnan apa saya keluar binian muslimuan dalam mau bini songkon bodi saya pemiring ngobun apa ikor boy bodi saya juruk kok nggak deber itu untuk tapi kok tak tahu gajah ke saper itu keng mana dia ya meledak pegelur meledak dasar gelur biar mau TikTok ya tuh orang yang pesopan nih meniru tang suara ro pesopan tadi buku bah pidato berlebar berem tak tampur kelap lawan sehari ini dinaro sehari ini iya aron niru tang suara dia torot ban kau bulan aku wadungan begitu coba kayak lagi tapi itu tibir syiar ya doren tidak masalah makan bigula make nih syutingan bahiyan ning YouTube boleh bese tidak apa-apa aja tahu sa amit jet bebas kok jet kor setong jet tok ketok demi kepentingan politik praktis kok tak ridha aja dunia akhirat tak katoman nih mun tak beni kepentingan politik praktis daar bodoh si ada bodoh si ngabodo ka gula abtin oleh 5 juta ke bulan daar abtin oleh 1 juta daar tak ngambong ah iya kok banyak online lah
gula tak tuntut nah yang gula pacet beda penapa akun resmi pondok ke jongkok pondok pesantren Nahdlatul Ta'lim ya udah akun resmi betul. Oke pon kita lanjutkan saya mau nyungu jamnya sudah jam setengah beri apa setengah 11 pon kau lah kalau 12 edan teh orang seistigasa sopo kan toh Asia apa tak istiga orang pun tak amalolok sampai sopuan kira kan YouTube apa kok kamu YouTube terus ngidingaki angang kok apa pidato bi orang tak ngidetedung wah ngidingakin apa yang kok apa pidato ketibi orang sing ngidingaki tedung nah bener berarti tria banyak kok jadi kok ya kepil tidur kok jadi nara tempat ngidingaki lagu tadi mau ngiding tak tahu membian kok ya aduh tepak gareng panap-panoko pon lanjut gi pon kengki buruh empian oning GP Ansor gak dimtodet ngudaden teti kula matora ke bagian posepo bimbingannya kepada mereka sebagian GP Ansor ke sepo-sepo kak ditoh dak remes sing ngormatah bila kerja sama nganikah saya panjenengan saya ban insyaallah kor ngabdi kangkui agama lebat wadah Nahdlatul Ulama panjenengan termasuk salah setong kelompok laku senalekan orang kepanasan panjenengan celep waktona are gak dito yaumala dhilla illa dhilluhu tada ong naong angin ong naong na Allah benar muka tersebut nih kak panjenengan ya jaring pengabdian nih kak cedak bajar nah gigun nih bayiat gini ya apa bajar ada kengkun genika demi ajihad fi sabilillah lebat napa lebat wadah Nahdlatul Ulama panika ya bola wah pada sambungan ke Syekhuna Holil Allah bersambungan ke Kiai Hasyim Asy'ari Jombang oh lah kulaku jaring debu niki Holil As'ad iki debu niki Holil As'ad sahabat abai saya ngelakonin toriko kemursyid si pertama kasib muassis toriko galisa padang yang sahabaan pengamal itu sampai ada abu yang sahabat saya ngamalakin toriko umpama norok Naqsyabandi ya maka Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi paham sahabaan pengamal ku laku bekali keposan ya Allah teti ajunan minabi ketika Nahdlatul Ulama paham Syekhuna Holil paham Kiai Hasyim Asy'ari Jombang mun bada kritikan siapa sih tak kritik jak mungkin Nabi Muhammad dikritik apa boleh gun GP Ansor bisa gue penyaman neng Nabi Muhammad jatuh pakai nyaman neng Nabi Muhammad dikritik manusia paling mulja gerua ledak salah nasakale dak dosa nasakale jaminan masuk surga kritik apa boleh gun kada baabaan tetip orang mun odik ning itu nyari risiko ni bakun beda dua napa muhib pakun beda muhib beda mubghid beda secinta beda siba baci ni kemangken ni kapangaji na gula pakun beda selebur beda tak lebur biasa manjare lakoh joko mulia mare apa boy lah lebur anu jangan muslir orang pidato mazada ya kenteh mak repot tuh mak bener nggak pidato ngaruh marong ke kok mulia ikan orang ngeritik ini belum tentu tahu ngocain orang saya ngocain gue mak do iya mau ada iya aja ngerti kenteh atau tawa ndak kemi ya Isku tak berit manusia nih kan. Bahkan kalian kadin tuh punya malaikat tadi. Ahli dikir kapi mana? Munsib hizib marer. Bisa kuda ada madam mana jadi. Bisa kuda ngite nggak bahasa sembilan nih.
Apa? Cari ngembian dengan sebarang saya baca. Istiqomah dengan sebarang sambian. Apa ini? Aku lu matawa pidato. Wala wala. Mayu, ada. Takut mereka. Muntak ngak lengaan ya. Popinterin na pidato. Wah, wala. Ngetek ya. Yang ija ngajar ya. Ija ngajar. Yang gun bodan lebakon man bawa kalebon. Iya mah. Iyo. Ibu kapia. Kindi kian sana. Iya mah ngunceng. Ko. Ini luar repot. Ambian. Enggak pak kalebon. Pak kalebon dia kena iya. Dia baca dia iya. Kenteh. Tanda aja. Mangana kuliban sampean sini kah? Ngimami. Bodoh. Mak dah iya ngimami. Coba kenteh. Aduh. Benda teh temu aja macam gul. Le tahu baca kitab. Pernah ngimamin solat jenazah para aruku aku. Ongguan. Tore kebala bigula ceretan. Kedung modung ni kepada Kiai Raja. Asmanah ke Ilyas Sed. Kini kepisan ke Zubair Muntasor. Ke Zubair Muntasor nikah cicit dari Syekhona Khalil. Pengasuh pondok pesantren Nurul Khalil. Sekut ngaturin dan gaulah. Ibu Nabi Datu. Kula. Alabad ke panikah. Pola na tepak ka epar kancana gaulah. Kancan gula nyaman haidar dar diri. Ia kan jadi nebus diri dia. Sekelas benebus diri. Kehidar diri nyaman. Lega dito berada bu. Pas hadda mama debu, bedeki muslim. Idim. Kamu bagi muslim. Habis gula. Mereka habis ke Zubair. Mau jauh tak kau ikon pakon. Sejenazah bakal luar sebagai masjid. Boh, leka posang gula, leyu memaki. Ke muslim. Aduh, ibu dok remak kok bon kiai tan gini. Bigule sangku ika bolong ah, mak lea solat. Apa pangimami para aru. Kok. Jano pada Bunawas nomor 2. Bujano pada Bunawas kedua jano. Terulang kembali dalam sejarah. Kenggu lebah ngiding pada petolong gini Allah. Ibu di senikah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna cek santan kau kopit. Aduh bener bojong mayit deh cangkul. Para Allahu Akbar kawa. Oh. Ibah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh cer selamatan kun. Jano aruko kok kana. Wango japeng kok. Ai Arya benih yang tak tahu gula tokang mungun masalah pejang mayit abu jo areng gua sekut nyom pejang mayit imun ngitek lombar jalan pion gimana Khalil Bangkalan ama mom abu mata ngitek kok Kiai Raja takung tangkung santri naik buat terkenal wali mana abu ada bangkok ngimamin. Waduh, uruh teh itu moja. Yang bocor gula, yang kan anon mon Fatihah kan baku napal. Salawat apa ini kan. Allahumma fir lahu maka tak pada lancang penting Allahumma fir lahu wa rahmuhu dalam mar. Monjet lagi teh. Le gampang gini gula balaru gua. Kan mana awas kan joreng cerdas lo bos sekarang. Maruko ben, Raja Tusak. Dernang gula jauh apa? Manggana. Jajak broca tadi orang. Kan banyak cek brocan tu tadi. Brocang. Menurut dua. Lenang. Bila tak bisa dia lepas. Beda bakun beda orang senikah. Alumni Karang Jambakah Darul Islam. Kini pun bodoh kan ya. Bodoh si aleman. Kengsan lamo le dari pondok si bodoh jadi tokoh si alem tak ada tiap sekali. Bangun tak roh napa kangko nembo.
menuju anu napa kangkung napa tak kira tak budur kok pahere kini kemagile baca dar mapakun muljan si budu jadi jabun la kadung berat tua mulai beri napakat ban Allah tak milih budu tak milih ben mangkana jabun Abu Yazid Muhammad pada Rabu orang ini muntara manfaat ta ilmuna muntara barokah ilmuna benih geng diri alim berapa caranya wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhos syekh barokan ilmu dia tergantung pengabdi naga guru manfaat ilmu dia bila oleh ridho na guru munarasanan guru nak cilut tapi saja cilut Imam Nawawi cerdas Imam Nawawi ini kan mangkan Imam Nawawi ini mau ngarang kitab lampu padam gerigin dia keluar lampu senter dek mau jadi kan gerigin lampu senter aja gerigin dia keluar lampu senter kenapa karena Imam Nawawi nabi ngaji ya kayak itu sedekah kada mereka sedekah wah doa Allahumma adhib uyuba muallimi anni wa fi riwayah aiba muallimi anni wala tudhib barokata ilmihi minni mun ngaji atuh angak di kamu nolo do Guste jawaki aib guru kaula jak papadang ke mata kaula keng jak pailangaki barokah ilmu na guru kaula artinya apa Imam Nawawi paham mun ki anya manusia guru sapa bae pakunan di aib keng saya ngajak papadang aki ke mata kaula keng pun barokah na pesemaki katan kaula cerdas mangkana palemen sampean tak bisa saja abang tak berembar bah ngocak orang dua pah mata kareh berisi putus senepaan roh senepaan guru penyaman ning masyarakat lagi ni saya kocak baro saya kocak manfaat di bahasa mun makna ali terlek kan pak otak makna keseharian makna sebiasa-biasa keningan kan yang kui saya kocak manfaat are manfaat artinya yang kui paham makanya nompo ilmu nembian montek yang kui orang sering orang kada tak butuh napa boleh pak orang mbian tibi tak ngangkui kebaya bagi ya mangkan Imam Ruwaim ning ekarang na syekhona Ki Haji Hashim Asyari Jombang Imam Ruwaim ada bu ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon ilmu nabaan jadi ajak nyak benyak kebai dek sedek bayi pada ban buja keng mun tata krama nabaan jadi ya kebai tepongah teti mun sak mesak jak nyak benyakan buja nah darah tinggi patekian tata krama nah makle nyaman bila ekakan karena tata krama nika tepong ilmu banika buja tetimun banyak gulu ilmu tata krama tak ada berarti masak na banyak gulu buja na korang tepong acien benigun acien pae wah bener jadi begitu sudah aku lesu sejam lebih lah lesu lagi sebagai singi di ngaki ya enggak dina enggak sauran ini nanti dung maneman belum rebus itu ya mapan wah ini ngaki al hasanatu fihi ka alfi sanatin fi ma siwa kan gua setong kebagusan mau kelakon bulan puasa pada bulan sebu kelakon ini di luar oh sebu maniman ambian nih ngaji man gini pada bulan ngaji sebu kan ngaji sekalian ki lebih bagus timbang sholat sunnah 1000 rakaat tak usah tarawih jangan sekal nakal tak usah tarawih wah cok 1000 rakaat bagi kali 1000 berempetang sempena bitong menoleh tompes jadi ada bandreng datang haji tak bajang ya pak
Mata apa jeng buat nasi? Ejak buat tangi dingkap per. Oh, berapa cik? Apa jeng di Masjidil Haram gitu lebih bagus tembak 1.000. Berapa hari kok bisa? Di Madinah berapa? Cak 1.000 kok. 40 hari kok. Jadi gua mau kun tak apa jeng setahun tak luang nang dia. Iya. Iya, iya angkui matematika aja deh. Tompes sembilan. Ada makin nih kan. 1.000 pakai kali saya 1.000. Kan 1.000 rakaat baik terawihan berapa jagun tolo lekor. Kali 10 tak gun 230. Kali telo tak ada bahasa 1.000 ki akare pakai kali 1.000. Patak terawih sekali biang. Mongkan mangkene setiap kebagusan, mongkan pebanyak lah kebagusan biar. Ngaji pebanyak, sedekah pebanyak. Ya mau niru Nabi, tak bisa aja. Melarat, baca letela apa tak ada yang ni Nabi ni kau. Menembian empon jawab tak ada apa kata lasa. Dalam jajan dalam banyak palsu. Beda wafer dalam kerepek teteh. Beda wafer beri petes. Kok mak getok. Entar namoy wafer tapi beda petes. Masa wafer itu ditagi ke petes. Sani buka kerupuk. Kan NU ni kata mikir beda aja. Tak iya. NU ni tak mikir beda sepenting isi. Di NU. Sebur kan beda. Romun tekstual tak oleh Nabi ada budak bunyi bu. Keng NU tak mikir beda. Mikir isi. Apa ane isi ni nyebu? Ngaji Quran bagus, Suratul-Rahim bagus, sedekah bagus. Andai. Magi wafer mon kira tete. Jadi NU kan itu yang penting isinya, dah ya. Bener. Iya. Lah wes lah. Lesok haram lesok. Iya ya kun ngidingake. Toro dereng bini berempat bae bagun orang. Kan melolo kikir yang begini, kun dak iya. Kun selesai. Sangko tak alpo ya. Tak iya kan gak boleh kan menjadi taning doror aja. Wah disewa yang pada sekancaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, manakala ada nama dan tempat yang sama mohon maaf itu hanya fiktif belaka ya. Angkep ikatan cinta Aldebaran ben Andin jadi kan lah tak nyongok malam setia jadi malam genten tentang diri sekali itu pemator korang berlangkong nyon sabora subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aswal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي وفقنا لهذه الطاعة. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شر أنفسنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد واستجب دعاءنا أجمعين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.